Haya, Karumanda hoi! Karumanda hoi! Ore jojokia gatho Karumande. Na andu agecogo na andu akirinyaga. He kairetu mwathurire gatha ya ruriri. Kairetu kega gatangiatia nyumba yao. Gacheri gaitu. Engago ni mwero ni seneta kama umurango ni hetokirie coffee bill tutikahora guzeraga tuthikiririe ni hetokirie coffee bill na muri maga kahwa goko gavana wa iguru uria koretwo COG chair uria thaici ni murata wa kirathi kia mbere kia Ruto arauga ati no nginya muine kwa macio mareho mtakubali na mweteka aende siende demori aterere hende ya impeachment ndarogamire na inywe hende ya finance bill ndarogamire na inywe MP wanyu ne mwamutomete arutarigana arashagua ne mwatomete geshimo aende siende wasaliti wana wasiende Karumande kwena mondo ndironire na ndiramonire station ni twendete muno arauga ati ni araira ngoro aigwa reto ria rigiji nderenda kwera mondo ucio nderito waihura ndugatuthukirie inoro akoro ni uraigua ati ni urathuka ngoro reto rigiji ria gweto na ni mutongoria wa kirima na andu aria warageria maragia ruthiomi ruru hata Jenzini wauliza Jezimpo watu wa Karumande mpo je nyinyi mko kadi Rigiji yako kadi Seneta Morango yako kadi Madenge yako kadi na kadi ni moja kadi ni red card aende siende tunangoja Tengo Vargas 2027 aende akiendaga kana ni atia ngere liende mori aterere mumega ne muendete kimwana kiajugeta la Madenge ne mwana wanyu ne mwakomorera mwa baterie arute wera wa kaunti nyondo wana ukabere kwa Vargas. Asanteni sana, Mungu awabariki. Karumanda hoi! Ndirenda kuuga ngenete ni kimwana MCA wa Baragwe. Kimwana gegwitwo Mathenge. Kimwana kiu ni mugukerera. Ni kijana ambaye ako na msimamo. Ni gitungati ya jamii yetu ya Mkikuyu. Ni mwana kiengehoka kurugama na ruriri. Na ningine jambo cia ruriri. Jambo itageja nyumba yitu. Nataka tumkaribishe MCA wa Baragwe Mheshimiwa Mathenge aseme jambo. Matongora tena
nirwe Kasongo ni mundu wa mameni kato mameni Kasongo ni mwaikana ta mwei na kengama na demoririkania tere eno maramara nyo twametaga Musibi wa Gicogo na Musibi wa Gicogo mona Gicimo turugire atirere wa Gicimo o Musibi no turenda gucuria na mwaka moku tono turagutwara one term kanatia nenyo mwatomire Gicimo akamunya Rigiji nenyo mwatomire Gicimo akamunya Rigiji Rigiji ndokama kana tokondire na Gicimo ngereki andu aitu nendathire gotine kirogoya ngemewa kotonda ngerogamia Kindiki gwapishwa na ndenda kumwera ndomereri njega tondu akirwa kwa Gaceri mwaka moku cira ucio ni tugucinda na riu ndenda kumwera Rigiji agakorwo erebene niakurohama president mwaka wa 2027 nemega na maruga tukathura Rigiji ta president witu nemega na makarohama na Rigiji ta president witu andu a Gicogo wathie erebene mwaka moku ukore Kasongo ukore Rigiji andu ako mukathura andu mukathura wakora Kasongo na Rigiji mukathura Rigiji uriko ndaramwona Rigiji uriko nyanya ati Rigiji uriko andu aitu mwathie erebene mwaka moku mukore Rigiji na mukore Kalonzo na Kasongo mukathura ati mukathura ena gatongethire werebene by mistake tukore muguka na Kasongo mukathura ati mukathura andu mamuguka nyoni na njara Asante. Thank you. Pia tuko na mama Jacinta Jerry Bogo anataka kuwa member of the National Assembly.